Ni inkuru zigezweho none hazemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi FDNB cyongeye guhemukirwa ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya AFCM 23 ni mu gihe igisirikare cy'u Burundi cyari kimaze kwitegura ndetse bivugwa neza ko kigiye kongera kudeployinga abasirikare barenga ibihumbi 13 ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba basirikare bari bamaze iminsi igera kuri 3 mu ishyamba rya Kibira aho bakoreraga imyitozo ya nyuma ndetse no kuganirizwa banabwirwa uko urugamba rugomba kugenda ndetse n'ingingo nyamukuru bajyanye ndetse n'uwo bagiye guhangana nawe. Aba basirikare kandi bikavugwa neza ko bagombaga kwinjira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bibiri, maze igice cya mbere cyagombaga kuzamo abasirikare bagera ku bihumbi 7 ndetse ikindi kikazamo abasirikare bagera ku bihumbi 6, ibihumbi 13 by'abasirikare baturuka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bose bakongera kwinjira ku butaka bwa Kongo baje guhangana na FCM 23, ariko ntabwo bibagendekeye neza. Ahangaha mu ishyamba rya Kibira 23 yongeye kubatega mbushi ikomeye cyane nyuma y'uko igice cya mbere cyari cyamaze gutegurwa ngo cyoherezwe kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze intare za Sarambwe zaje gukorana na bamwe mu ba special force bakomeye cyane ndetse n'irindi tsinda rikomeye cyane ry'ingabo nyinshi cyane kugira ngo baze kuburizamo ndetse banahangane ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo z'abarundi zisa naho zari zisoje amabwiriza ya nyuma ziri kwerekeza aho bagomba gufatira amamodoka aberekeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ishyamba rya Kibira haravugwa imiborogo myinshi cyane, amaraso menshi cyane y'izi ngabo z'u Burundi aratemba nk'uko byagiye bigaragara, ndetse bivugwa neza ko ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi hatangiye igisa n'ibihe bidasanzwe, bisa nkaho muri leta majoro y'iki gihugu cy'u Burundi hamaze kumvikana ikintu gisa naho cyamaze guteza umwuka mubi ndetse no kutumvikana. Bamwe bati harimo abagambanyi mu gisirikare cyacu, abasirikare barenga 133 nk'uko amakuru bigaragaza bapfuye ku ikubitiro. 23 yabateze ambushi bari bataragira aho bafatira ibikoresho, wari umurongo munini cyane w'abasirikare. Intare za Sarambwe zibahindamo n'amasasu menshi cyane wirukanka zimurasa, ndetse haza kubaho kugerageza kwirwana ariko byabaye iby'ubusa. Amarira ni menshi Bujumbura ndetse mu gisirikare cy'u Burundi FDNB bisa nkaho hongeye kugaragara icura burindi. Ibi biraza gushyirwa kurinde 23 ko yongeye gutanga isomo rikomeye cyane, maze bagasubiranamo bavuga neza ko harimo abagambanyi benshi. Baribaza ni gute 23 yageze muri iri shyamba rya Kibira mu by'ukuri, mu gihe iri shyamba bivugwa neza ko ari ishyamba riherereye ku ruhande rw'igisoda cyangwa se rw'igihugu cy'u Burundi, ndetse hakaba hakorerwamo imyitozo n'ibindi bisa naho ari ugufata amabwiriza n'amasomo ya gisirikare. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi benshi barenga 100 nakubwiye ko bamaze kwitaba Imana, bakomeretse ni benshi cyane. Umugambi wo kubereza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wahise uhagarikwa igitaraganya nk'uko bitangazwa n'umukuru w'ingabo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi akavuga neza ko ubu ngubu tuvugana isatumizwa inama y'igitaraganya ndetse imirambo y'abasirikare yamaze kujyanwa mu bitaro bikuru nk'uko bitangazwa bya Gitega. Amakuru kandi akavuga neza ko hashobora kuza kuba ibihe bidasanzwe byo gushyingura abasirikare, ariko kandi perezida yakomeje kugira ngo haze kumenyekana waje kugambana ndetse agatanga amakuru ndetse ya buri kimwe cyose, kuko bisa nkaho 23 yari ifite muvoma y'aba basirikare. Abasirikare barashwe ni benshi ndetse bivugwa neza ko namwe mu barimu babo babahaga imyitozo n'amasomo ya gisirikare bahapfiriye, maze igisirikare cy'u Burundi kiza kugira ubwoba. Amasasu menshi akimara kuvuga n'abari basigaye mu ishyamba, ubwo ni igice cya kabiri cy'abasirikare bagombaga kuzoherezwa nyuma y'iminsi 5. Abangaba 7,000 bageze ku butaka bwa Kongo nabo bahise batatana, ndetse bisa nkaho bari bamaze kwikanga ko nabo bashobora kuba bamaze guterwa, ibyatumye ibyari imyitozo ndetse n'imyiteguro bihinduka akaduruvayo gakomeye cyane ndetse kivanzemo amaraso n'imiborogo. Ibintu ntabwo byoroheye igisoda cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu, bisa nkaho Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ubufasha bwe butakimugezeho kugenda, ndetse ashobora kuza gusaba izi ngabo ze gukomeza kwirwariza mu gihe 23 itazoroheye. Benshi bakunje kuvuga neza ko 23 idafite ibikoresho karabutaka, ariko ifite uburyo iteguramwo urugamba, habamo kuburizamo urugamba rw'umwanzi ndetse n'ibitero ari gutegura. Bamwe bakavuga neza ko 23 idafite drone nyinshi cyane z'intambara ndetse n'ikajugujugu, ariko yibitseho ndetse yigwijeho ibisa n'amarokete yo guhanura izi gajugujugu ndetse n'izi drone. Ibi rero 23 iri kubikora mu gihe hakomeje kugenda havugwa ibiganiro by'amahoro bisa naho biri kugana ku musozo. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri cyari cyaramaze kumenyeshwa neza ko hari ramforo cyangwa se izindi imbaraga z'abasirikare bagera ku 13,000 bazoherezwa mu
byiciro bibiri. Aba ni abasirikare benshi cyane ugereranyije n'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bano bikavugwa neza ko aribo bari baje gukora operasiyo karabutaka zo gukuramo 23 mu kibaya cya Ruzizi, ndetse ikaza kuba ikubitwa bagaza kuba bafata Minembwe ndetse n'ibindi bice, dore ko igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'igisirikare cy'abarundi bagaragaje neza ko banyotewe kuba bakigarurira Minembwe ndetse n'ibice bituyemo abanyamurenge, bakahagira training wing y'ingabo zishobora kuzahungabanya ngo umutekano w'u Rwanda. Iyi mipangu rero iri kugenda ipfuma 23 iri kubindirira cyane, ikamenya amakuru maze ikaza kumenya uko iburizamo ibi bitero. 23 yafashe uyu mwanzuro bitewe n'uko yabonaga neza ko aba basirikare mu gihe baba bageze ku mirongo y'imbere ku rugamba guhangana nabo bizagorana cyane, ndetse bishobora kuzatuma itsindwa igasubizwa inyuma. Nicyo cyatumye ifata umwanzuro wo gufata riske ndetse ikaza gusa niyambuka umupaka, bikaza kurangira ikoresheje abasirikare. Nanone bivugwa neza ko ari abasirikare benshi cyane ariko bafite imbunda zisa naho ziteye imbere, ku buryo bivugwa neza ko harasiwe amasasu menshi cyane, ariko urusaku rwagiye kumvikana ari uko amaze iminota nibura 18 amasasu avuga maze hatangiye gukoreshwa imbunda ziremereye, ubwo igisoda cy'Uburundi cyari cyatangiye kubona ramporo. Bivugwa neza ko 23 yari yiyemeje gukoresha izi mbunda nto ariko zirekura amasasu vuba ndetse ku buryo bwihuse zidasakuza cyane, kuko yari yamaze amakuba yafata amakuru avuga neza ko iki gisirikare cy'u Burundi, aba basirikare bari gukora muvoma berekeza mu bice bashobora kuza guhagurukiramo, ari naho baza gufatira ibikoresho. Bari ku murongo ndetse bisa nkaho bari kwerekeza aho bagomba gufatira ibikoresho n'imodoka zibazana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bafatiranywe rero abenshi muri bo badafite intwaro, kuko bari bizeye ko bari ku butaka bwabo, ndetse bari bizeye igisa n'umutekano, kandi nta watekerezaga neza ko intare za Sarambwe zishobora kuza guhinguka muri ibi bice. Ubu tuvugana na marira n'agahinda kuri Tshisekedi ndetse na mugenzi we perezida w'igihugu cy'u Burundi, aho bongeye kwifata amapfubyi nk'uko amakuru ari kugenda agaragaza neza ko bagoye ku buryo bukomeye, ndetse bakaza kwisanga bongeye kuririra mu myotsi. Nanone ndakubwira neza ko nyuma y'iyo nkuru yo ku butaka bw'u Burundi, nanone amakuru aremeza neza ko nyuma y'urupfu rwa Gabi, minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru ku butaka bw'u Burundi wapfuye, bivugwa neza ko ashinjwa kuba afite amabanga akomeye cyane ya nyene cyubahiro perezida w'igihugu, akaba ari wamugambaniye. Nanone ibirego by'umuryango we ndetse n'indi miryango bivugwa neza ko iperereza ryigenga ryatangiye, aho bishobora kuza kurangira perezida w'igihugu cy'u Burundi yisanze ari kuryozwa ibijyanye n'uru rupfu rwa minisitiri Gabi wishwe ndetse akicirwa mu mujyi i Bujumbura, aho yasanzwe mu modoka ye ndetse yamaze kunigwa n'abantu bataramenyekana. Bivugwa neza ko bashobora kuba ari ingenza zashyizweho na leta ya perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi byose turakomeza kubikurikirana. Nanone imirwanire irakomeje mu bice bya Uvira ndetse n'inkengero zaho, hose hari inkuru zikomeye cyane zisobanura ko ibiturika 23 yongeye kuraswaho ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya leta ya Kongo. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye gusebera mu maso y'amahanga. 23 yongeye kubakubita, n'umubare munini cyane. Benshi bati gutsindwa ku rugamba ni ibintu bisanzwe, gutakaza abasirikare ni ibintu bisanzwe, ariko kwica abasirikare bangana gutya nkaho bo barwanishaga amaboko nta ntwaro ni ibintu bisebetse cyane, ndetse byagaragaje urwego rw'igisirikare cy'u Burundi. Benshi batangiye gusohora amaraporo yemeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi akunda kugaragara ataka, avuga imyato igisoda cye, avuga ko gikomeye cyane, ndetse yerekana ngo ibikorwa cyagiye gikora. Nyamara benshi baje gushimangira neza ko igisirikare cy'u Burundi gikomeye mu mvugo ndetse no mu mpapuro, ariko kuri tere gikomeje kugenda kigaragaza urwego ruri hasi, ndetse urwego ruri hasi cyane. Abasirikare b'igisirikare cya 23 bakubise batababarira, ndetse benshi bagaragaje umujinya udasanzwe. Niki kiri gutuma 23 isa naho iri guhana yihanukiriye, ndetse noneho iri kubaga nta kinya bitandukanye nuko byari bimeze gifite bino bice itarabivamo. Benshi bamaze kugaragaza neza ko 23 n'ubundi yaje kumenya neza ko nta mpuhwe ifitiwe, nyuma y'uko amahanga amaze kuyiviraho indimwe akayishyiraho igitutu, akayitegeka kurekura ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ibice bitandukanye by'umwihariko ibiri mu marembo y'umujyi wa Uvira. Kugaruka Mikenke rwari urugendo rukomeye cyane, ndetse n'ibi bice byegereye aho abanyamurenge batuye za Minembwe, Puezero hafi n'umunara, aho hose hari kubera imigundano ikomeye cyane, aho kurasana za Burende. Ndetse bivugwa neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kumenya amakuru ko 23 yongeye kugarura uburyo bw'ubwirinzi bukomeye cyane, ku buryo bisa nkaho za drone yaba izo mu bwoko bwa kamikazi ndetse na drone zo mu bwoko bwa CH4 zakomeje kugenda ziza kurimbura abanyamurenge, zitaza kongera gukoreshwa. Abasirikare rero
benshi cyane b'abarundi basa naho barokotse iki gitero. Ubwoba ni bwinshi cyane kongera kubabwira kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba bisa naho bataza kubyumva, bisa nkaho rwose ari ukubagora, aho bari kugenda basaba ikiruhuko ariko bisa naho bigoye nta kiruhuko kuko urugamba rusa naho ari rwo rutangiye. Mu by'ukuri gusubizamo 23 inyuma ku gitutu cya leta zunze ubumwe za Amerika ngo kugira ngo hubahirizwe ibiganiro by'amahoro ya Washington, ndetse ibi biganiro kandi ngo impamvu 23 yasabwe kuva muri ibi bice nuko uko 23 yari iri kwa divansinga ifata ibice ndetse n'umujyi wa Uvira aribwo ibiganiro by'amahoro byari biri kuba, ndetse benshi bakavuga neza ko ariho 23 yaba yarategekewe kuba yava muri ibi bice kugira ngo ize kubirekura kuko yabifashe mu gihe cyo guharanira amahoro. 23 yarabyemeye ibivamo, ariko benshi bemeza neza ko ibi ari byizi ngabo z'u Burundi ziri kuzira kugeza kuri ubu ngubu. Abasirikare b'u Burundi bapfukamye amaboko bayashyize ku mutwe nk'uko babitegetswe na 23 bakomeje guhatwa ibibazo, ndetse abandi bahita bajyanwa mu mabaraks akomeye y'igisirikare cya 23 aho defense zimuriwe, abandi bari mu bice bya Minembwe mu birindiro bikomeye cyane by'abasirikare batwirwanaho bari gusobanura byinshi cyane ku byo bapanga n'urugamba uko barutegura. Ibi byose biragenda bishyira ukuri hanze ndetse binagaragariza amahanga ko igihugu cya Kongo gisa naho cyifashishije igihugu cy'u Burundi mu gutera ndetse no gutsemba ubu bwoko bw'abanyamurenge. Mikenki hari umuhanda mugari werekeza ku birindiro by'ingabo zatwirwaneho, akandi hakaza kuba nanone amabariyeri akomeye cyane yashyizweho n'igisirikare cya leta ya Kongo. Aya mabariyeri niyo ari gutuma kugeza kuri ubu ikiro cy'isukari hariya mu bice bya Mikenke ndetse na Minembwe kiri kugura amadolari 40 yose, ibintu bitigeze bibaho ku isi, aho bavuga neza ko bakorewe uruziga abanyamurenge bamaze kumera nk'abafungiranywe bashyirwa muri karantine niko twabyita, ndetse baza kuzengurukwa cyane, ntibabona uko bajya guhaha, ntibabona aho banyura, ndetse basa naho bashyiriho amabariyeri akomeye cyane kugira ngo babe bakinjira muri umujyi wa Uvira. Ni ikintu gikomeye cyane. Kugeza kuri ubu bariyeri zimwe na zimwe zamaze kugenda zikurwaho na 23 aho bisa nkaho wazarendo zatangiye gusubira inyuma nyuma yuko zari zatangiye kugaba ibitero bigamije gusahura izi nka z'abanyamurenge muri iyi misozi miremire. Ibintu bisa naho bitoroshye. Kugeza kuri ubu rero abaturage basa naho bongeye kugarura ubuzima 23 ikimara guhana yihanukiriye iha ibihano biremereye cyane abasoda b'u Burundi bongeye guseba ndetse bongeye kugaragaza urwego rwabo ko ruri hasi. Gusa nanone biraza kugaragaza igitutu kiza kujya kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi wakomeje kugirwa inama umunsi ku munsi n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo, ndetse n'abandi barimo Minisitiri w'ingabo ndetse n'abandi bakomeje kumusaba kugabanya umubare w'abasirikare baza kuri ubutaka bwa Kongo kuko nabo Red Tabara ntiboroheye mu ishyamba rya Kibira, irabagabaho ibitero shuma umunsi ku munsi. Nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi avunira ibiti mu matwi, akomeza kurunda abasirikare be ku butaka bwa Kongo, ariko 23 ibacucuma, ari nako akomeje kugenda yinjiza amabuye y'agaciro yavuganye na Tshisekedi ku bijyanye n'idiri yo kumuha abasirikare. Ibi rero bikarakaza bamwe mu basirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi, ibituma akomeza kujya ku ntebe ishyushye ndetse bishobora kuzamugiraho ingaruka, dore ko n'amatora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa ku butaka bw'u Burundi azaba mu mwaka utaha w'2026. Urupfu rw'abasirikare b'iki gisoda cy'u Burundi baguye muri ibi bice ni benshi cyane, ariko turagira ngo tugaruke ku musirikare ndetse umusirikare w'umurundi kazi waguye kuri ubutaka wakomeje kugenda avugisha abantu benshi. Amakuru aravuga neza ko uyu mukobwa yitwa Debora benshi bakomeje kugenda bamugarukaho bitewe nuko bigaragara neza ko afite uburanga nk'uko byagiye bigaragazwa n'abakomeje kugenda bivuga ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ko anateye neza cyane nk'uko ibi ni byagendaga bivugwa nyine n'abakomezaga kugenda bashyira iyi foto ye ku mbuga nkoranyambaga. N'amakuru rero yakomeje kugenda agaragaza byinshi cyane mu bijyanye n'uko aba baseruda b'u Burundi bafashe umwanzuro wo kujya kubashyingura ku butaka bw'u Burundi, bitewe n'uko amakuru yari yamaze kuba kimomo ko bahaguye ari benshi cyane. Mu busanzwe ingabo z'u Burundi zaguye kuri ubu butaka ndetse zishyingurwa mu buryo busa naho buteye isoni, kuko izi ngabo zita zishyingurwa mu mva rusange aho zicukurirwa
icyobo ndetse mu ibanga rikomeye cyane kugira ngo abo hakurya ku butaka bw'u Burundi batazabimenya. Ni imva nyinshi cyane dufata nk'imva rusange cyangwa se ibyobo byagiye bishyingurwamo izi ngabo z'abarundi, ariko abaguye Kabunambo na Ruvunge ku munsi w'ejo bisa nkaho byari bigoye kubahishira, ndetse ubundi ubusanzwe ingabo z'abarundi zafataga habarimo abasenior officers ndetse n'abandi bakuru muri iki gisoda, akaba aribo bajya gushyingurwa ku butaka bw'u Burundi, mu gihe abandi amaraso yabo yapfaga ubusa kuri ubu butaka bwa Kongo agafumbira iyi mirima. Ubu ngubu rero nyuma y'urupfu rw'abasirikare benshi cyane baguye muri ibi bice, by'umwihariko uyu mukobwa wakomeje kugenda agarukwaho Debora, baravugwa neza ko ari we ushobora kuba wabaye intandaro kubera ko yari ikimenya bose muri iki gisirikare, akaba yashubijwe ku butaka bw'u Burundi kandi akajyana n'indi mirambo nayo yaguye hano Kabunambo ndetse no mu bice bya Ruvunge. Ibintu bisa nkaho byateje intugunda ndetse n'imyivumbagatanyo ku butaka bw'u Burundi, ariko kandi biza guca intege abandi basirikare b'igisirikare cya Kongo ndetse n'ingabo za leta y'u Burundi. Aba bose bari kurwana mu mujyi wa Uvira bitewe n'umubare munini cyane w'izi ngabo zabo bamaze gupfa, ndetse nk'uko byamaze kugaragara neza ko bagiye kubashyingura ku butaka bw'u Burundi. Ubusanzwe ingabo z'u Burundi ziri kugenda zigerageza kwimura M23 mu kibaya cya Rusizi, aho M23 iri kubategera za ambushi zikomeye ziremereye cyane, nta mbabazi iri gushyiramo, nta miyaga, nta kintu na gitoya iri gushaka kumva. Intare za Sarambwe zarakaye cyane, ziri kubaga zitababariye ibitero ibyo ari byo byose by'ingabo za leta ya Kongo. Nta tolerance n'imwe iri kuzamo, iri guhita ibatega ambushi ndetse iri kubasheringaho ku buryo bukomeye cyane, aho yatangiye kwifashisha intwaro ziremereye cyane zo mu bwoko bwa BM24 Combat. Izi ni za mbunda ziba ziziritse hejuru y'imodoka, zirasakure ndetse zitangira kugenda zisheringa amasasu menshi cyane icyarimwe. Ibi nibyo biri gutuma ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo zitsindwa, zikaza gukubitwa mu bice bitandukanye. Amakuru kandi aragaragaza iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko gikomeje kugenda gisubizwa inyuma. Amakuru kandi akagaragaza neza ko M23 yamaze kugeza ingabo zimwe na zimwe mu mujyi wa Uvira mu bice winjiriramo uturutse hano M23 ikontorora. Ubwo turavuga mu bice nka bya Puezero, kuko amakuru yagiye abigaragaza. Amabariyeri yarituwe, amabariyeri yari yashyizweho na General Masunzu ku itegeko yari yatanze, avuga neza ko nta baturage bemerewe kongera kuva muri ibice by'uyu mujyi boherezwa cyangwa se berekeza mu bice M23 ikontorora. Ibi ntabwo byakomeje kugenda byorohera izi ngabo. Ndakubwira neza ko ubu ngubu tuvugana mu bice bitandukanye imirwano nubwo ikomeje, ariko ahitwa Gatoye ndetse n'ahitwa Murema, aha hose ni mu bice bya Kazinga. Biravugwa neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyahagabye ibitero bikomeye cyane, aho bari kugerageza kuba bakimuramo M23 mu bice ikontorora, ariko biza kugenda bibabana ibibazo bikomeye cyane. Nanone ahangaha Murema M23 yahashinze imbunda, aho bivugwa neza ko ari imbunda zigera kuri ebyiri nini cyane ziri kwifashishwa na M23 mu kurasa izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izirasira kure, aho ziri kuza zituruka bazireba. Ni inkuru ikomeza kugenda ishyira M23 muri avantage yo kuba yatsinda uru rugamba nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Nanone kandi Antoine Felix Tshisekedi, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kugenda ahigisha uruhindu bamwe mu bayobozi ba M23, nubwo bigaragara neza ko kubafatisha bitamworoheye, ndetse nk'uko byatangajwe M23 irakomeza kugenda iburizamo udutero shumashuma, by'umwihariko utw'abawazarendo bagerageza kugenda baneka amakuru boherejwe kugira ngo babe batanga location. Nyamara na drone zarananiwe M23 isa naho itagifite byinshi cyane byo guhisha, yamaze kwerekana neza ko ifite uburyo bw'ubwirinzi ndetse igisirikare cya Kongo kidashobora kunyuramo, mu gihe bavuga neza ko mu gihe iki gisirikare cya M23 cyafashe umwanzuro ukomeye cyane wo kwadivansinga mu bice bitandukanye, maze amahanga akacyorohera akagiha umwanya, gishobora kuzisanga cyageze i Kinshasa, aho bishobora kuzagorana. Ndetse perezida w'iki gihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi ushobora kuzafata umwanzuro nk'uwafata buri gihe ibibazo bimuremereye, aho yurira rutema ikirere kugira ngo abe yajya mu gihugu cy'Ububirigi. Ibintu akora kenshi cyane mu ibanga iyo bivugwa neza ko umutekano we utizewe. Nanone nakubwira ko izindi nkuru zigezweho ziri kuvugwa muri diplomasi ndetse n'umutekano ndetse na politike. Ubwo ngubwo twageze ku butaka bw'u Burundi, aho byamaze kugaragara neza ko perezida w'iki gihugu
y'igihugu cy'u Burundi yahaye ndetse anemerera umugore we kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko byagaragaye, ariko hagaragaye amafoto uyu mugore wa perezida w'igihugu cy'u Burundi arimo arazenguruka hafi n'ikibuga cy'indege yabuze umwakira n'umwe nk'uko amakuru agenda bigaragaza, aho hagaragaye bamwe mu baturage bakomoka ku butaka bw'u Burundi aribo bamuha karibu. Ibintu benshi cyane bavuze neza ko ari agasuzuguro gakomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye gusuzugura uyu mudamu wa perezida w'igihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda abigaragaza. Ibihano bikomeye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bigenze bite? Ni nyuma y'uko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto nk'uko yiyita, uyu ni perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yagiye akora ibyaha bitandukanye by'intambara mu bihe bitandukanye, aho ingabo ze zagiye zitera ibitero bikomeye cyane mu nkambi aho abaturage baherereye ndetse zikanaharasa ibibombe, noneho kugeza ubwo bageze no ku rwego rwo gukoresha izi drone ndetse n'ibindi bitero bitandukanye bisa nkaho biremereye ndetse byagiye bitana benshi cyane. Tshisekedi akabikora yizeye neza ko nta cyamahanga azamutwara kuko afite zahabu ndetse n'ibirombe byinshi cyane n'ibindi by'agaciro byo kubaha kugira ngo ase nubahaye inzibyo nk'uko twabyita, cyangwa se aze kubiguraho maze baze kugenda babirenza ingohe ndetse ntihagire ababyitaho. Nyamara ntabwo ariko bimeze kugeza ubu, bisa nkaho byamaze kuba too much ku ruhande rw'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC. Kuri ubu bivugwa neza ko igisirikare cya Kongo cyamaze kugenda gifatirwa bimwe mu bihano bikomeye cyane, binagaragaza neza ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo gukorana n'igisirikare cya Kongo nk'uko Tshisekedi yagiye abisaba mu butasi ndetse n'ahandi byamaze kugenda bihagarikwa. Si ibi gusa, Tshisekedi araza gushyirwaho ibihano bikomeye cyane bishobora kumukumira kugira hamwe na hamwe agurira intwaro, ndetse aho bishobora kuza gutuma uyu mugabo bamwe mu basirikare bakomeye b'iki gisirikare cya Leta ya Kongo FARDC barimo abajenerali bakuru baza gufatirwa imyanzuro n'ibihano sanctions zitandukanye nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Benshi barahuta bavuga neza ko ibi byagabanya igitutu gikomeye cyane izi ngabo zashyiraga ku baturage ndetse harimo no kubarasa nk'uko byagiye bigaragara mu bice bitandukanye. Imirwano yo iracyakomeje, ariko ahangaha hari kuvugwa ibijyanye n'abasivile bakomeje kugenda bagwa muri iyi mirwano. Mama 23 yagiye igerageza kwerekana ndetse inagaragaza ibimenyetso, inafata amashusho, amaraporo, amatangazo atandukanye yagiye ikora yerekana neza ko izi ngabo za Leta ya Kongo FARDC zifatikanyije n'imitwe bakorana FDLR, Wazalendo ndetse n'abandi bagiye bakora ibyaha bitandukanye by'intambara, kugeza ubwo nk'umukuru wa Wazalendo, umuministeri muri Leta ya Kinshasa, yamaze we kugenda afatirwa ibihano hagiye gukurikiranwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC ku byaha akurikiranweho birimo kubuza rubanda umutekano ndetse n'ibyaha by'intambara izo Wazalendo zagiye zikora, aho bagiye bakora ibintu bisa naho bitigeze bibaho ku isi, aho hagiye habagwa abaturage ndetse bakaza kuribwa ibintu byagaragaye za Minembwe ndetse n'ahandi, ndetse ibi byakozwe na Wazalendo zirebererwa n'ingabo za Leta ya Kongo. Ibi byakomeje kugenda bitumbagira, ni nabyo byatangiye kugaruka iki gisirikare cya Leta ya Kongo FARDC kugeza kuri ubu ngubu, aho cyamaze kugenda gifatirwa ibihano. Amazina y'abajenerali ndetse n'abandi bakomeye muri iki gisirikare cya Kongo yagiye akora aya mabara ndetse yagiye abigiramo uruhare araza kuba yasohoka mu gihe gito cyane, ndetse amasaha make ari imbere hashobora kuza kumvikana ikintu gikomeye cyane kuri ubutaka bwa Kongo, ahatangiye kubamo gusubiranamo gukomeye cyane hagati y'izi ngabo bitewe n'uko bagiye bafata inshingano ariko bakazikoresha mu buryo busa naho budafututse, ahubwo bikaza kuba umutwaro uremereye cyane ku baturage bisa nkaho bari bashinzwe kurinda, kugeza ubwo bageze ku rwego rwo kujya bakoresha izi drone z'intambara zikarasa mu baturage. Ibintu byatangiye kugaragazwa nkaho ari skandali kandi koko ni amahano atarigeze abaha ariho hose. Inkuru kandi zirakomeza kuvuga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo gukorana n'iyi Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'igisirikare, ibi byose byamaze kuba bihagarara, partnership mu buryo bwa gisirikare ndetse n'ibindi. Ibi byose amakuru aremeza neza ko nta gihari, ndetse uretse ibijyanye n'ubucuruzi bishobora gukomeza nk'uko byabaga. Amakuru kandi akagaragaza neza ko izi ngabo za Leta ya Kongo zisanze muri ibibazo nyuma y'uko amakuru yagiye avuga neza ko hagiye hagaragara igisa na hari gutanga igiturire nk'uko abarundi babyita, cyangwa se ruswa, kugira ngo aba basirikare babe bahabwa ibikoresho, ubutasi ndetse n'imyitozo ya gisirikare. Ibi byari biri muri process ndetse hagiye haba ibiganiro byinshi cyane bitandukanye, aho Tshisekedi yagiye yitabira inama zitandukanye ndetse no guhura na Donald J Trump utetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakagira ibyo baganira. Amasezerano yarasinywe, ariko mu gihe yari atarubahirizwa Tshisekedi asa n'uwamaze kubiserebekamo, ndetse aho bivugwa neza ko yamaze kumena isosi mwinshi bitagikunze. Turakomeza kugaruka kuri iki kibazo gikomeye cyane cya Tshisekedi n'ingabo ze zikomeje kugenda
kugenda zihura n'uruva gusenya, ariko ntabwo twabura kukubwira nanone ku bitero bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo bikomeje kugenda bizengereza abaturage bari Minembwe. Ni inkuru zigaragaza neza ko drone z'ubwihazo zikomeje gusenya ndetse no kuba zikora ibikorwa bisa naho ari ibikorwa biteye isoni za Minembwe ndetse n'ahandi aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda kigerageza kwihimura ku baturage nyuma yo gutsimburamo 23 mu bice ikontorora byabananiye byabagoye, bisa nkaho bari kwihimura. Ariko ibisibyo kuko hagiye havugwa ibice bitandukanye mu myaka itandukanye, na mbere yuko 23 yafata ibi bice bitandukanye yamaze kwigarurira, hakorwaga bimeze nko kumenasa ndetse no kubangamira ku buryo bukomeye cyane, gutoteza, guhoza ku nkeke abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, noneho byagera ku banyamurenge yo bikaza guhumira ku marari. Minembwe ndetse n'imurenge n'imisozi miremire yaho yose hagiye hagaragara ibitero bitandukanye by'ingabo za leta ya Kongo barasaga mu baturage, ndetse hakagenda haba ibimeze nkaho ari ukubakorera icyo twakita nka jenoside cyangwa se iyicarubozo. Ariko kandi kuri ubu byafashe urundi rwego aho hari gukoreshwa drone. Ibi ni uburimbuzi ndengakamere, ni nayo mpamvu hamaze kugenda hafatwa imyanzuro ikomeye. Amahanga yamaze guhagurukira iki gisirikare cya leta ya Kongo, by'umwihariko na Tshisekedi ubwe batamushyize, baramushyira ku gitutu bamubwira neza ko ingabo ze ziri gukora ibyaha bikomeye cyane bishobora kugira ingaruka kuri ubu butegetsi bwe ndetse nawe ubwe nyirizina, aho ashobora kuza gufatirwa imyanzuro, dore ko ibi byose byagiye biba abirebera bikavugwa neza ko nawe yabaga yabigizemo uruhare, ndetse n'akaboko ke kagiye kagaragara mu mbwirwaruhame ze. Yagiye avuga amagambo asa n'ayuzuye icengezamatwara rigamije kubiba urwango muri rubanda ndetse no kwangisha uruhande rumwe urundi. Ibi byose Tshisekedi nawe araza kubyikorera ku mutwe we nk'uko byagiye bitangazwa. Ibi kandi ntabwo biri buze guhagarariraho, ahubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora no kuza kuba yafata imyanzuro ikomeye cyane iza gushyiramo 23 muri avantage, bitewe n'uko yagiye igaragaza kwigengesera ndetse no kurinda abaturage mu bice kontorora. Nubwo benshi cyane bagiye batanga ibirego barimo leta ya Kongo bashinjamo 23, ariko byagiye bifatwa nk'imfabusa. Ubu ngubu bisa nkaho avantage zamaze guhengamira, cyangwa se kuba bahabwa ibisa naho ari ubwisanzure cyangwa se guhabwa ubufasha ubwo ari bwo bwose ngo abaturage baze gutekana, bishobora kuza kunyuzwa kuri 23, ibintu Tshisekedi ataza kwishimira habe na gatoya. Abo bakagenda, ndavuga abasirikare b'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo zahungiye kuri ubutaka bw'u Burundi, kuko byagaragaye neza ko uko uyu mujyi wafashwe bitewe n'intwaro nyinshi cyane zari ziri gukoreshwa mu nkengero kugira ngo izi ngabo zinjire muri uyu mujyi. Iyo haza kuzaho kuba kurasana, ntabwo hari kurokoka abaturage benshi cyane, ndetse na zimwe mu nyubako ubu ngubu ntabwo ziba zigihari. Nanone amateka yisubiyemo, uyu mujyi wa Uvira usa n'uwamaze gufatwa n'intare za Sarambwe nk'uko bigenda bigaragazwa n'abaturage bavuga neza ko uyu mujyi urimo abasirikare b'ubwoko bwose, ariko hakomeje kugaragara abasirikare b'ingabo za leta ya Kongo basubira inyuma, aho bisa naho bari kugenda begera umupaka wa Kavimvira ndetse ku butaka bw'u Burundi bashobora kuza gusaba ubuhungiro igihe icyo ari cyo cyose. Hagaragaye amamodoka ya gisirikare arimo ibikoresho byiganjemo imbunda ndetse n'ibiryo byasagutse, aho bivuga neza ko bamaze kugenda bimura amatente ndetse n'amadefense bari bafite. Abawazarendo ni benshi cyane, baragaragarana udukoresho tumwe na tumwe ndetse n'ibyo bagiye basahura, basa nkaho nabo bari kwikanga ikintu gikomeye cyane. Ubu tuvugana batangiye kwegera umupaka, amabisi agera kuri 6 arimo abasirikare b'abarundi, bo amakuru aremeza neza ko yamaze kwambuka umupaka wa Kavimvira yageze hakurya ku butaka bw'iwabo. Gusa nubwo bimeze bityo, mu mujyi wa Uvira haracyarimo abasirikare benshi b'igisirikare cy'u Burundi, aho amakuru avuga neza ko aba nabo bari kubara amasaha ku ntoki ndetse bari kugenda bacungacungana n'ubutasi bw'intare za Sarambwe, aho bari kwikaga ko bashobora kuza gutungurwa ndetse bakagwa muri ambushi ikomeye cyane, bakaba babagwa ndetse gitumo bakaba bahacucumirwa nk'uko byagiye bigaragara. 23 iri gukoresha iyi system yo kuba yafatiye umujyi hatabayeho guturika gukomeye cyane. Benshi babihuza nuko 23 yagiye igaragaza neza ko yahangayikishijwe n'umutekano w'abaturage, ikaba yirinda kurasa byinshi cyane, igakoresha ino tekinike yo kuba yakoresha uburyo bwo kwinjirira uyu mujyi ikazawufata nk'uko yawufasha ubushize hatabayeho imirwano myinshi cyane. Uretse ko ingabo z'abarundi ubwo zagendaga ikinyuma nyuma n'ingabo za leta ya Kongo zitaburaga kurekura amakompura, byatumaga na 23 basubiza kugira ngo bakomeze
kugenda bajyaho igitutu gikomeye cyane. Ibi nibyo byagiye rero binangiza amwe mu mazu ndetse bikanahitana amwe mu baturage bagiye bagaragara. Gusa hagiye hagaragara imirambo myinshi y'ingabo z'abarundi nazo zagiye zipfa nyuma y'uko zagendaga zirasa kuri 23 nayo ikazisheringamo urufaya, ndetse byagiye biyorohera cyane kuko yari ifite abatasi muri uyu mujyi. Byagaragaraga neza ko izi ngabo z'u Burundi zisa naho ziri kunyura mu nzira zitazi. Kuri ubu ngubu rero benshi baravuga neza ko 23 indi mpamvu ikomeye cyane iri gushaka gufata uyu mujyi hatabayemo amasasu menshi cyane ngo ni ukwanga kwiteza amahanga ndetse n'ibihugu bikomakomeye bishobora kuza kongera kubona amasasu ndetse imirwano. Ibitangazamakuru rutura byamanutse mu mujyi wa Uvira. Ibi rero bisa nkaho 23 iri kubirwanya ndetse ikabirwanya mu buryo yatangiye kwinjira muri uyu mujyi ikaba yawufata hatabayeho imirwano iremereye cyane. Ubu tuvugana abasirikare ba 23 bararekereje cyane, bari za Mikenke, abandi bari za Puezero, abandi bari mu kibaya cya Ruzizi, abandi bari za Sange, abandi baherereye mu bindi bice bitandukanye kugira ngo babe bakinjira uyu mujyi. Gusa abarimo imbere bakomeza gutanga amakuru menshi cyane, bavuga neza ko bisa nkaho uru rugamba rutaza kubagora cyane kuko izi ngabo nazo zamaze kugira ubwoba, bisa naho zatangiye guhambira utwazo nk'uko nabikubwiye. Amabisi yagaragaye arenga ku mupaka wa Kavimvira uhana imbibi u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo, aho abasirikare b'u Burundi bari bitaye nyuma yo kubona ko batashoboreye imirwano ikomeje kugenda ifata urundi rwego, dore ko imirwano noneho yajemo tekinike na taktike zikomeye cyane z'urugamba ibiri kugora aba basirikare b'ingabo za leta ya Kongo. Ku murongo wa telefone amakuru avuga neza ko Tshisekedi yongeye guhamagara General Neva amubwira neza ko ubu nta kindi gisigaye ari uko bashobora kongera intwaro kirimbuzi, ndavuga intwaro nyine ziremereye kuzo bari bafite kugira ngo bahangane n'intare za Sarambwe. Ariko kandi amakuru akavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yabwiye Tshisekedi neza ko intwaro atarizo zikeneye ahubwo hakenewe abasirikare bafite umutima wo guhangana, kuko n'izihari ngo bari kuzigarura zitabashije guhangana nk'uko zari zapangiwe. Ubu tuvugana rero mu 23 mu mujyi wa Uvira isa yatangiye kugeramo, benshi batangiye kwandika Uvira Tombe. Uvira Tombe niryo jambo riri kugerwaho. Benshi mu banyamurenge batangiye kongera kwishima basa n'abashaka kubyina intsinzi nubwo bitaragerwaho, kuko bari barazengejwe n'ibitero biremereye cyane by'izi ngabo za leta ya Kongo mu bice bitandukanye, aho zitagiye zihwema kubagabaho ibitero ndetse zikababangamira cyane. Amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu abasirikare benshi cyane bari demotive ndetse basa n'abatangiye kwikura muri uru rugamba. Abenshi bari gushaka ibisa n'impamba aho bari kwirara mu baturage mu masantere, bakaba babasoresha iby'umurengera, uwanze bakaba bamwambura ibye, ndetse benshi basa n'abari gushaka ibyo baza guhungana, dore ko bazi neza ko inzara yabaririye mu nkambi ya Gatumba. By'umwihariko abiganjemo abawazarendo bari barahunze ubwo 23 yafataga uyu mujyi, basa naho bari gusahura byinshi cyane baza guhungana mu gihe haba hatangiye kugira ibiturika biremereye byumvikana, nubwo atari yo ntego ya 23 kugeza kuri ubu ngubu. Inkuru rero ziragaragaza abawazarendo basa n'abafite akaviyo kadasanzwe, ndetse aho basa naho bari kwitegura kuba bava muri uyu mujyi, ibintu bituma hatabaho no guhangana bitewe nuko haba hatinzwa kwinjira 23 maze izi ngabo zigakwira imishwaro nk'uko zatangiye kugenda n'urusasu rwa mbere rutaravuga. Ari nayo mpamvu benshi cyane bari gukoresha imvugo ivuga neza ko 23 yafashe umujyi itarwanye. 23 yawugezemo. 23 kandi irabifashwa nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze igihe yihugiwe mu ntambara itayoroheye, dore ko n'ubu ubwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bunini cyane, ubwato buhenze ku isi bw'intambara bugwaho indege ndetse bukanasupurayinga ibindi bikoresho bitandukanye ndetse na tekinoloji idasanzwe, bwamaze gutwikwa mu nyanja itukura bukaba bwakuwe mu ntambara. Ibi byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gufesingana nabyo, ndetse bisa naho ariyo mpamvu yirengagije Tshisekedi. 23 rero yafashe umwanzuro wo guhita itanga isomo rikomeye cyane. Amerika isa niyatanze go ahead, nta bindi biganiro biri hagati ya 23 na Tshisekedi, ndetse kubijyanye n'umujyi wa Uvira intare za Sarambwe zamaze kuwutaha. Benshi bati ubu noneho ibintu bigiye kuba ntabwo byigeze bibaho na gatoya, mu gihe General Sultani Makenga 23 yamaze kuba yemeza neza ko itazigera igaruka inyuma na gatoya. Ndavuga nyine ko General Sultani Makenga, uyu mugaba mukuru w'ingabo za 23 ariwe waciye iri
iteka avuga neza ko ari non stop ndetse avuga neza ko gahunda yo gukuraho iyi leta y'injiji ya Kinshasa. Aya ni amagambo General Sultan Makenga akoresha kenshi cyane avuga neza ko bashaka gukuraho iyi leta ya Tshisekedi. Ibi yagiye abivuga mu bice bitandukanye aho yagiye abigaragaza abwira abasirikare baba basoje amasomo ya gisirikare bati tunataka kufukuza ile guverinoma ya wajinga sana Kinshasa. Akomeza kugenda ayitunga intoki avuga neza ko ari leta cyangwa se ari ubutegetsi bw'abajinga. Ibi rero bisa nkaho bigiye kugerwaho ubu tuvugana intare za Sarambwe sugira ngo zamaze kugera mu mujyi wa Uvira gusa. Reka hamaze kugaragara ibindi bice bitandukanye ho mama 23 yamaze kwa advancinga ikubita itababarira mu bice bitandukanye aho amakuru agaragaza neza ko FDLR yamaze gukubitirwa mu bice bya Rucuru ndetse nkuko amakuru abigaragaza mama 23 yamaze kwerekeza na za Rucuru. Abasirikare benshi cyane bamaze iminsi basoza amasomo ya gisirikare higanjemo abo mu itsinda rikomeye cyane rya gikomando. Aba basirikare ibihumbi n'ibihumbi nabo bamaze kugera ku mirongo y'imbere ku rugamba bisa nkaho Antoine Felix Tshisekedi Chirombo bashobora no kuza kumusanga Kinshasa. Amakuru agaragaza byinshi cyane mu bijyanye nuko urugamba ruhagaze kugeza ubu. Bisa nkaho mama 23 yahise ikangura ndetse ibice byari bisinziriye yahise ya advancinga nkuko amakuru abigaragaza. Benshi bati ikibuga cy'indege cya Kisangani ko mutatubwira amakuru yaho. Ibi nabyo turabibabwira muri izi nkuru. Amakuru kandi agomeza kugaragaza neza ko uretse umujyi wa Uvira abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bamaze kugwa muri benshi cyane. Abarundi bo ntabwo twabarondora. Igisoda cy'u Burundi kigomeje guhura n'uruva gusenya ibibazo bikomeye cyane muri iyi mirwano. Bisa nkaho iki gisirikare mama 23 yashatse kugisomo rikomeye cyane kugira ngo nundi munsi batazemera kugaruka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Wibaza iki mu gihe General Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi yohereza abasirikare ibihumbi nk'icumi nyamara bajya gukora average cyangwa se bajya gukora imibare y'abasigaye nyuma y'amezi nk'atatu agasanga hasigaye ibihumbi nka bitanu, ibindi bihumbi bitanu byarapfuye. Kimwe cya kabiri ibintu biteye isoni cyane, ibintu bitumye General Neva akomeza kujyaho igitutu gikomeye cyane na eta majoro y'u Burundi. Abasirikare bakuru barimo nka General Prime Niyongabo ndetse n'abandi barimo Ministeri w'Ingabo uyu Madame Marie Chantal ndetse n'abandi barimo Ministeri w'Intebe Nestor n'abandi bakomeje gutumiza inama zitandukanye hano ku butaka bw'u Burundi kugira ngo barebe uko abasirikare bagwa kuri ubutaka bw'u Burundi bareka kujyayo. Ariko kandi ibi bisa naho General Neva adashaka kubyumva ndetse nta nabikozwa nkuko amakuru agenda bigaragaza. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yagiye agirana diru zikomeye cyane n'igisirikare cya Kongo bisa nkaho ari diru y'amabuye y'agaciro, maze abo bakorana cyangwa se berona igihugu cy'u Burundi bakamubwira neza ko bakabaye bashora abasirikare bake cyane nabwo bo kurinda imbibi z'u Burundi. Ariko kandi bitari bikwiye ko bohera abasirikare mu bice bitandukanye biri kuberamo imirwano kuko babonye neza ko bakomeje kugenda bahagwa. Ibi rero ntabwo bikozwa ndetse ndakwibutsa neza ko abasirikare b'u Burundi bataje muri iyi ntambara ubu. Ngira ngo ibintu byeze kuvugisha benshi cyane byabaye nk'ihahamuka ku Barundi ni byabereye ahitwa ku Mushaki ubwo mama 23 yari iri mu nkundu rikomeye cyane yo kwerekeza za Minova imanuka Sake kugira ngo izagere za Goma. Abasirikare b'Abarundi niho biciwe mu buryo buvugwaho ko ari mumwe mu buryo bwateye benshi cyane guhamuka. Abasirikare b'Abarundi barafashwe bakorewe ibintu bibi cyane muri iyi mirwano, ariko nanubu baracyoherezwa nubwo baza batabishaka, ariko birangira bageze kuri mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu ngubu rero abandi nabo bongeye gucumirwa mu mujyi wa Uvira hafi niwabo. Ibintu bikomeje guteza igihugu cy'u Burundi uruntu ndetse no kutumvikana hagati y'aba bayobozi bakuru by'umwihariko General Neva usa naho ari kuvunira ibiti mu matwi mu byo bari kumusaba. Ubu tuvugana rero makuru aremeza neza ko mama 23 yongeye kunyuza izindi ntwaro mu bice bya Kamanyora na za Baraka. Ibi biri kwerekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba mu mujyi wa Uvira mu nkengero aho zatangiye kwinjira izi ntare za Sarambwe. Amadubu nayo yakaniye cyane ndetse benshi batewe ubwoba no kubona igisirikare cya Twirwaneho cyamaze nacyo kubona intwaro zirimo tatanye n'izi ntambara nkuko bitangazwa zizajya zirasira izi wazarindo kure. Bisa naho mama 23 yamaze gushyiraho ingamba zikomeye cyane zo kutongera guhagarara ndetse no gusubira inyuma. Nyamara nubwo abanyamurenge bakomeje kwirwanaho bahangana n'iki gisirikare cy'Abarundi ndetse na leta ya Kongo, agahinda ni kose ku banyamurenge muri rusange ku isaho hari abanyamurenge bakoze barabajya ku butaka bw'u Burundi ndetse bajya kubonana na perezida w'iki gihugu bambaye amakote. Ibintu byabaje benshi cyane bivugwa neza ko ngo bari baje kumushimira uko akomeje kugenda ngo abafasha. Benshi baravuga neza ko ibi bishobora kuba ari ibintu bibi byabayeho ku banyamurenge byakozwe. Abanyamurenge mu busanzwe bari kwicwa n'ingabo za Wazarendo ndetse n'ingabo
n'ingabo za leta ya Kongo nuko mama 23 ikomeza kugenda ibakingira ikibaba n'izi ngabo zabo za twirwaneho, ariko kandi ibi bikorwa n'ingabo zirimo n'ingabo z'abarundi kuko nazo ziri ku mirongo y'imbere ku rugamba mu bice bya Uvira ndetse n'izindi nkengero za Minembwe. Aha rero abanyamurenge bakomeje kugenda bagwa, indege zagiye zirasa abanyamurenge nyinshi zagiye zihagurukira ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye za Sukhoi 25 ndetse na za drone zo mu bwoko bwa CH4 ndetse n'izindi zo mu bwoko bwa kamikazi, ariko aba bakozi bararikomeye cyane bajya gushimira General Neva ngo ko akomeza kugenda abaha support. Ibintu byabaje community y'abanyamurenge kwisi, aho bivugwa neza ko bashobora no kuza kuba bakora igisa naho ari imyigaragambyo. Abanyamurenge bashobora kuza gucibwa muri bagenzi babo bitewe nuko basa n'abari kugambana kugira ngo iyi leta ya Kisekedi ndetse na perezida w'u Burundi bakomeze kuyobya amarari maze bihishe muri uyu mutaka, bakomeze kugenda bacucuma ubu bwoko bw'abanyamurenge. Ibi kandi abanyamurenge bamaze guhaguruka babyamagana bavuga neza ko ari ibintu bitari bikwiye na gatoya nk'uko amakuru akomeza kugenda abigaragaza. Nta makuru nyine nanone tugiye gukomereza mu gihugu cy'u Burundi akomeje kugenda havugwa imirwano ikomeje kugenda iteza ibibazo bikomeye cyane, aho bivugwa neza ko abasirikare b'u Burundi bamaze kugenda basubiranamo ku buryo bukomeye cyane, ndetse iki gisirikare cya leta y'u Burundi kikaba cyamaze gufata umwanzuro wo gufatira bamwe ibihano. Ni ibihano bivugwa neza ko biri bufatirwa abasirikare bagiye bagaragaraho discipline nkeya mu by'ukuri bitewe nuko hagiye hasa n'ahaba kutumvikana abasirikare b'u Burundi kuki bacitsemo ibice. Ibi ni ibintu byagiye biteza benshi cyane kwibaza ku hazaza y'iki gisirikare cy'u Burundi, aho gisa naho gikomeje kugenda akigaragaza intege nkeya mu bijyanye no kuba cyakubaka relation hagati yabo. Biravugwa neza ko ikijyanye n'amoko cyongeye kuvuza ubuhuha muri iki gisoda cy'u Burundi, aho benshi bagaragaza neza ko rwose bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye yimika amoko ndetse no kohereza abasirikare ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Bisa nkaho byagiye bifite ibindi bigenderwaho kugira ngo habe hagira abagwa muri iyi mirwano. Ibi ni ibintu rero byakomeje kugenda bitera benshi cyane ubwoba, ariko kandi nubwo bimeze gutyo bikavugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi we akomeje kugenda yikanga umunsi ku munsi ko yatembagazwa ku butegetsi nabo batavuga rumwe. Ibi rero bigasa nkaho bikomeje kugenda bimushyira muri riske ndetse no muri danger zikomeye cyane uyu umukuru w'igihugu, aho akomeje kugenda yikanga bya hato na hato. Ugasanga ku ngoro y'umukuru w'igihugu hashyizwe abarinzi bashya, ku nteko ishinga amategeko bikaba gutyo, ndetse no kuri radio na televiziyo by'igihugu hakaza kongererwa umutekano. Bigasa nkaho rero General Neva afite ubwoba bukomeye cyane ndetse afite n'igihunga kidasanzwe. Turakomeza kugenda tukubwira inkuru zigezweho, ni inkuru nyine zikomeza kugenda zikubwira amakuru ayaba ari kuvuga ku butaka bw'u Burundi. Ngira ngo uku kwezi turaza gutangirana inkuru nshyashya, ukwezi kwa gatanu turabana ndetse tukubwira byinshi cyane mu nkuru. Nakubwira neza ko ziza kuba zikugereraho ku gihe, ndetse twibutsa neza ko ibi biganiro byacu ugomba kujya ubisangiza abandi kugira ngo dukomeze kugenda tubana uku kwezi kwa gatanu ndetse n'andi mezi nk'uko twatangiye uku kwezi. Turaza kugenda tuvuga byinshi cyane bigezweho muri rusange. Mama 23 yongeye kwerekana neza ko ishobora kuba yatega mbushi ikomeye cyane aba basoda b'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo kugira ngo yongere kubakuramo ndetse igabanya akakarindi bari bafite. Nk'uko byagaragaye intare za Sarambwe zasubiye inyuma zisa naho zigeze mu kibaya cya Rusizi, ndetse igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi kwa divansinga bagenda nk'abadafite ubwenge birangira bisanze barenze umurongo utukura Mama 23 yari yabategeyemo yita bazengurukira muri ibi bice. Si ukubarasa amasasu menshi cyane yumvikanye muri ibice by'ikibaya cya Rusizi, ndetse humvikana ibintu bisa naho ari birokete biremereye cyane ahangaha za Ruvunge. Bivugwa neza ko Mama 23 yari yamaze kubagota, ndetse bose isa naho yari bafite muri target. Ibintu byaje gutuma benshi mu basirikare b'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bisanga bamaze kuhasiga ubuzima. Iyi ni systeme Mama 23 yongeye gukoresha yo gusubira inyuma gatoya kugira ngo izi ngabo zize kwigira imbere maze zize kugwa mu mitego n'ambushi ikomeye cyane zize kuhagoterwa. Kandi iyi systeme yaje kuba yagerwaho ndetse 100% umugambi wayo waje kugerwaho. Amakuru aravuga neza ko telefone n'ibyombo byakomeje kugenda bicicikana, telefone zihamagara zisaba ramforo hirya mu mujyi wa Uvira rwagati. Bisa nkaho nta musada udasanzwe bigeze babona, kuko n'ubundi ntibyigeze bibuza Mama 23 kubacucuma cyangwa se ngibakorere ibyo
yari yapanze. Amakuru aragaragaza neza ko abasirikare benshi b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basa n'abamaze kugira ubwoba bitewe n'uko abasaga n'abari bayoboye uru rugamba bose bamaze kugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, bikaba byatumye abasirikare bari kugaragara barwana basa n'aho badafite courage ndetse n'ababayobora mu buryo bwa nyabwo. Aha rero M23 niyo ikomeza kugenda izira. Ndakubwira imirwano nanone yabereye ahitwa Cyankunda ndetse ndakubwira nanone ahitwa Muterure. Igisirikare cya M23 hose cyamaze kuhagera ahitwa Bwegera, naho ndakubwira ibintu bisa naho ari bidasanzwe byahabereye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kugaragara neza birukanka amasigamana. Kurasana gukomeye cyane kwaje gutuma hafatirwa iminyago. Abasirikare batandatu b'igisirikare cya leta ya Kongo bamanitse amaboko bemera kwihama 23 nta ngorane, aho bivugwa neza ko abarundi bashatse kuresista babatobaguje amasasu menshi cyane muri ibi bice bya Bwegera. Abaturage baravuga neza ko ibyo biboneye n'amaso yabo ari ibintu bibi cyane. Ingabo za M23 ziri guhana zihanukiriye ku buryo bukomeye cyane aba bahanganye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu tuvugana imirwano yo ntabwo yigeze ihagarara na gatoya nk'uko amakuru abigaragaza. Imboni zacu ziduha amakuru zikomeje kugenda zigaragaza byinshi cyane mu bijyanye n'ibikomeje kugenda bikorwa. Hakomeje kumvikana amakuru menshi cyane avuga ku bijyanye n'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Gusa amakuru aragaragaza neza ko M23 yamaze kwinjira muri bimwe mu bice, ndetse ibice winjira mu mujyi wa Uvira. Ni nyuma yuko hari hamaze iminsi hari amabariyeri atandukanye yahashyizwe n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abafatikanya barimo abarundi. Aya mabariyeri rero yamaze gukurwaho na M23, ndetse ibi bari babikoze birinda ko M23 batikaga ko ishobora kuba yaramaze kugenda yohereza abandi basirikare ndetse n'abatasi muri uyu mujyi. Nyamara babikoze bisamye basandiye kuko intare za Sarambwe uyu mujyi zari ziwumazemo igihe kinini cyane. Gusa kugeza kuri ubu izi bariyeri zamaze kuhakurwa, ndetse abaturage barakomeza kugenda mu gihe izi ngabo zari zabikoze kugira ngo hatagira abaturage baturuka mu bice M23 ikontorora berekeza mu bice bikontororwa n'igisirikare cya leta, maze n'abaturuka mu bice bikontororwa n'izi ngabo za leta ya Kongo FARDC n'abarundi batongera kwerekeza aho M23 ikontorora. Kugeza kuri ubu aya mabariyeri amenshi yamaze gukurwaho. Intare za Sarambwe zisa naho zambariye urugamba, ndetse zisa naho zamaze kwitegura kwinjira muri uyu mujyi. Hakomeje rero kumvikana ibiturika biremereye cyane mu bice bigiye bitandukanye, aho benshi mu barwanyi b'igisirikare cya M23 bakomeje kugaragaza umuvuduko udasanzwe mu bice bari gukontorora, aho bakomeje kugenda bahangana n'izi ngabo za leta ya Kongo ku ikubitiro. Hakomeje kumvikana ibisa naho ari ibiturika biteye ubwoba, aho benshi bavuga neza ko ari ibisasu biremereye cyane M23 iri gukoresha ndetse n'izi ngabo z'abarundi, ariko bakabikora mu rwego rwo kugira ngo basubize inyuma izi ngabo za leta ya Kongo zikomeje kugenda zibagabaho ibitero. M23 ikomeje guhagarara mu bice bitandukanye, aho ikomeje kugenda igerageza gucunga umutekano w'abaturage kugira ngo iki gisirikare cya Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo batongera kubagaho ibitero bikamije no kubasahura ndetse no kuba babatwarira ubuzima. Ingabo za Twirwaneho nazo zikomeje kugenda zibungabunga umutekano mu nkengero ndetse n'ibice bya Minembwe, aho zikomeje kugenda zigerageza kuba zaburizamo ibitero bitandukanye by'izi ngabo za leta ya Kongo. Amakuru kandi aravuga neza ko MRDP Twirwaneho yongeye kubona izindi mbunda, bivugwa neza ko ari imbunda zatanzwe ku bufatanye n'abanyamurenge babarizwa mu bice bitandukanye ku isi, aho bakora contribution buri kwezi kugira ngo bakomeze kongerera uburinzi aba basirikare babo. Inkuru kandi zikavuga neza ko hari izindi ntwaro aba basirikare batwirwaneho bambuye igisirikare cya Wazalendo mu mirwano ikomeye cyane iheruka kubahuza. Ibi rero akaba ari byo byagiye bituma iki gisirikare cya Twirwaneho nacyo gikomeza kugira ikimeze nk'ubushobozi ndetse no kwihagararaho, nk'uko babisigiwe na General Ruhunda Makanika wakomeje kugenda ababwira neza ko atazemera ko abanyamurenge bongera gutega amajosi. Gusa kandi ntabwo twakirengagiza umusadu ukomeye cyane wa M23 mu kurinda uyu mutekano w'aba banyamurenge ndetse no mu bindi bice bitandukanye, aho abaturage bakomeza kugenda bakomera intare za Sarambwe amashyi, ndetse aho bakomeje kwishimira ibice cyane iri gukontorora, cyane ko
abo mu mujyi wa Uvira benshi usanga bifuza ko M23 yagaruka ikakontorora 100%, nubwo benshi bavuga neza ko izi ngabo za M23 kuza muri uyu mujyi wa Uvira zishobora kuzongera gushyirwaho igitutu zikaba zava muri uyu mujyi, mu gihe General Sultan Makenga umugaba mukuru w'izi ngabo yamaze kuvuga neza ko nta gice bazongera gufata ngo bagisohokemo uko byagenda kose. Benshi baravuga neza ko ikirwa balkanization ari ubu buryo bwo gucamwa igihugu kabiri bitewe n'impamvu zitandukanye. Kongo bavuga neza ko ari cyo gihugu cyakabaye gicibwamo kabiri kurusha ibindi byose byagiye bicibwamo kabiri nk'igihugu cya Sudani ndetse n'ibindi bitandukanye harimo Korea n'ibindi. Ahangaha rero benshi bamaze kwemeza neza ko iki gihugu cya Kongo kigomba gucibwamo kabiri maze akaba DRC cyangwa se Republique Democratique du Congo nk'uko bisanzwe, hakaza no kuba Kivu Republique izayoborwa na M23 ikaba yahabwa ubwigenge kuko ni igihugu nayo ifite ubutaka bunini cyane bunaruta ibihugu bitandukanye byo muri Afurika. Amakuru aragaragaza neza ko Kivu Republique mu gihe imaze kwemezwa izabihana imbibi n'ibihugu bitandukanye biri mu Rwanda, Burundi n'Ubugande ndetse na Tanzania binyuze mu kiyaga cya Tanganyika. Ibi rero birakomeza gushyira M23 muri avantage, ari nako bikomeza kugenda bica intege iki gisirikare cya Kongo. Tshisekedi we kugeza kuri ubu akomeje kubura ayo acira n'ayamira, mu gihe M23 igiye gukomfurima Kivu Republique igafata ibirango, idarapo, indirimbo nshya y'igihugu maze abaturage batuye muri ibice bakongera gutuza, mu gihe kandi Tshisekedi yabakoze ikosa ryo kongera gutera ibitero muri iyi Kivu Republique M23 izaba yarahawe, bikazagira ingaruka zikomeye cyane ku butegetsi bwe, akazafatwa nk'uwashotoye ikindi gihugu. Ni process zikomeje kugenda zishyirwa mu buryo benshi baremeza neza ko bigeze kuri 70%. Nanone ibintu byagiye bivugwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Uburusiya Sergei Lavrov wavuze neza ko M23 idakwiye kwirengagizwa bitewe n'imbaraga ifite, ikwiye gufata ubutaka bwayo cyangwa se igashyirwa muri force cyangwa se mu gisirikare cya Kongo. Tshisekedi we yavuze neza ko adashobora kubinjiza mu gisirikare cye, ubwo hasigaye indishu imwe yo kuba bahabwa ubutaka bwabo kuko n'abaturage bavuka kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo. Ibi rero bamwe ntabwo bari kubyumva, ariko bisa nkaho ari byo byonyine bisigaye gukorwa nk'uko ibimenyetso byagiye bigaragara. Benshi bigaragaza neza ko bazabyishimira cyane kubona ibi bice M23 yaruhiye ndetse yongeye kubifata nk'igihugu, maze abaturage batuye mu bice bitandukanye za Minembwe, za Masisi n'ibindi bice bitandukanye, Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, guturuka za Ngungu kumanuka za Kirorirwe, kumanuka hariya ahitwa za Mushaki, kumanuka za Minova na za Sake, ukagira mu mujyi wa Goma, ukazenguruka ukongera ukagaruka mu bice bya Sange n'ibindi bice bitandukanye bya Uvira kugera na za Kisangani. M23 ngo ikaba yarahawe kuhakontorora nk'igihugu nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Iyi ni inkuru yakomeje kugenda isirikira benshi cyane bavuga neza ko ari bwo buryo bwakabaye bukoreshwa, n'ubwo amahanga akomeza kugenda byirengagiza kandi agakomeza kuvugwa igisa naho ari ikintu kitari cyiza, mu gihe Tshisekedi akomeje kugenda we asaba intwaro nyamara bakamwirengagiza. Amerika akomeje gutabaza yirengagiza nayo ko itayorohewe na gatoya. N'ubu tuvugana Iran irakerekura ibibombe biremereye cyane biri kubombarida mu bice bitandukanye mu bihugu birimo ibirindiro by'ingabo za Amerika, ndetse na Israel ntabwo yorohewe mu mijyi itandukanye Tel Aviv ndetse na Yerusalemu. Ibibombe biracyaturuka mu gihugu cya Iran, ibindi bigaturuka muri Libani, aho hano mu gihugu cya Libani umutwe wa Hezbollah ndetse na Hamas bamaze kuhagera kugira ngo bakomeze kugenda bahangana n'iki gihugu cya Israel. Kandi Israel iyo tivuze ujya wumva Amerika ku rugamba kuko niyo ibakoresha ndetse hafite ibirindiro bikomeye cyane. Bisa nkaho Tshisekedi rero atagomba kubona umwanya uhagije ndetse no guhabwa ibyo asaba kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ntabwo yorohewe. Ikitwa balkanization rero kirashoboka. Benshi bamaze kuvuga neza ko uyu mutwe wa M23 ufite avantage zikomeye cyane, ari nayo mpamvu bamaze kwadivansinga mu bice bitandukanye kugira ngo winjire muri uyu mujyi wa Uvira maze nawo uze kuba bimwe mu bice ugomba guhabwa ndetse ukabikontorora 100%. Ubwigenge, ubwisanzure, kwishyura ukizana ndetse hakaza kubaho n'igisa naho ari ugushimira abaturage